ti kažeš ono pripravo, on digo glavu, paradira. Pa neš, ako više ja uzmem majku, sine, šta god imam. Ja to radio u prethodnom. Nisam nije mi to nikad špalo. Šola Aba. Mene lično podsjeća na moju dušu. Liče? Nisi nikad, niti isto boju, niti ti glave. Ovo vam. Sad ne znam koliko te pije vodi, ali smetaš što će biti malo propije. Ovako, ne probije. Koliko dok porastu imaš? Može raditi koji ćeš, ali ne treba raditi 64. Na prema stavno 64. Ovo dole iz bara od Daniela. Užno vidu glave, lovačka. Šta napitaš? Sestri. Pa vidiš da se lijepa se. Ne su lično više ovo. Prava, ime. Krupni, jači kostur, sa za ženku, opet za velku rasu. Ova me više potiče na tamo. Vladuš. Vladimir Vešić, Vučić. Ovo je Pidovac. Tako se zove sad. A, Bosa. Iz Čačka. Kad mužja, ljepše su ženke danas. Dosta je. I ovo isto, ne znam šta je robio. Daješ, ženkica, pravo, ima pravo mjesto. I ona me posjeća na našu službu. Daj, zvijer, dobro.